Khapangni takoktai bukuksong jorani news naitongnai joto lukrokno haina hai jorani news ni kok sukru pandawa lamsogo takoktai bukuksong dinini kothumarok ni phasing haparo sungnainani thangkangkai tini tiprasarok hayakaba non tiprasa handi political party khaine rokpan handi kaisa social media ni digital media ni kaisa gunda mafia omahai kaisa crime hneino mangkha omahai belai social media o hamya saitongnai buini personal life o habai kok sanai je musungtui kok sanai dunia hayuni kok sajaknai nobo saka sajakjanobo saka belai no lukurok bai selengjak kogui tongnai omahai kaisa platform o tongnai kaisa borok news independent ni je chief editor haikaba Saikat Talapatra tini tirpura hasteo tui phaijaka borom jaka Kolkata ni thik Thursday ni Kolkata o romjaka tirpura ni police rok ni saitok mungbai Kolkata ni crime branch ni borok rok bai khaimi lewui Saikat Talapatra no Kolkata no romkha keduk sal romui bo Kolkata handi kebangma jagao no bo guriwui kemawi tongmani tirpura hasteo phaimaya bini sago ksa tongmani bagani bo phaimaya ngei omahai kubun hasteo kubun jagao kharei news khai tongmani sak no bo Facebook live rogo bo phaisao tai news rogo bo sai tongo ano kebo romui manai krei me ho tiger hair khnei kebangma kotor sawi tirpura no hangka bo sak nangsogya khlai sai tongmani bini news o obno kare bahina tirpura hasteo lukorok Saiman laikha Saikat Talapatra no tui bini mang thongrok bahaino sok laikha joto thana haikaba PS rok bahaino bini mungui AFR rok relaimani tirpura hastini haikaba Tripura mothani supremo Maharaja Pradut Kishore Manikoni family ni simiti romoi bini ama boni babu boni bongsho tamo khai joto everything joto no bubagrane hamya hasini sai laisoka abono kare bahaino bubagrane hasini sai ingyawi Tripura sarok no bahaino anti Chinese rok omai kai kebangma bengai mani kebangma social media bo prosar khaimani yagulo Tripura sarok ni phasing bahaino Saikat Talapatra news independent ni belai selengjagei joto thana PS rogo janijar omhai khai Saikat Talapatra ni mungui AFR rok rijak mani koiblai rok bono romnan bagi rijak mani abono kare bahaino BJP hapang haikaba BJP ni phasing yasi surmani biplop de thangnai ex CM no karei tabo bahaino je CM ngui tongnai Manik Saha Dr. Professor Manik Saha ni family ni biodata bisingo pura family ni personal life rogo thangai lachi mungo musika rewoyo musika news khayo musika sawo obo news bu hunjagya hai je khok mantei omai je news karwoi sai buini personal life rok no ekherego obno kare bahine tini bubagra bahine Saikat Talapatra romjak mani yagulo bini Facebook page bahine bubagra post khaikya omahai rok ani ama handi kebangma sini bongso handi hamya sitra do saso khano pheba Tripura sarok ni hamya samani bagai abotai bo joli kuknai hayakaba obo tabuk kudro hayakaba Saikat Talapatra no tumungno bisar nayo bisar ngnani thik bisar ngnani thung pheba boni thani seba basawi bono phiokno je phioknai rokno bahaino sung omo bono hamya samung khai tongmawo sung kundina mani manglak pheba Saikat Talapatra bo justice hayakaba Saikat Talapatra je hamya ka lukurokno sai tongmani buini personal life hindi joto jagana bini hamya negative om haimang kabang kokno sai tongmani oborokno tui kebone democracy right krei pheba kaisa personal lo habai samani obo belaino saya omhai khaino
BJP hapangni bukhakti kaisa challenge ngai thangka yang tipra mothani phasing bahaina tipra sa whole ni phasing bahaina kaisa challenge ngai thangka sal phaigangkano horong khangkano jotono Delhi omaike hamia tipra sa rokno Chinese rokni bengai mane obo kaisa Bharatni kaisa Bharatni kaisa birudi haikaba kaisa jatini kaisa belaina hamia digi omhaikai bon news khaima rokno belai saja gyangaino thana roga affair khaimani phiaba thanai busubar haika bwswk ni Kolkata o Tripura ni police tai crime branch khlai milewoi bono romkha aboni yagulo Friday o tinini salo hangkai noita o indigo flight by haikaba khung bai khai bono tu bujaka puila tu mumani hingkai Agartala ne NCC thana o PSO tonjaka aboni yagulo bono kudo dlangai hearing kaini khaijaka tini hearing kaini khaijak mani yagulo buskangtai buboni hearing tongkho bini case amusuka case bangkha yang oborjago bini case naisi kulpai amusuka case rungjaka omahai khlai bono jesu kona bisingo pano hujagai tongdi phiaba lukrokni borok rokni democracy ni je right no nang hamya khlai tumung ngai tongkhangkai salcha manjaknai kok thayon tongma hai rajana hakapla krei hni tongma hai nang bojagala kharei tongoi amusuk sanai khapangni takoktai bukuksong obo kaisa tipra sarokni bagwi boma hai norok wansok Saikat Talapatra news independent tini romjak mano tui noro comment khai sahandi phiaba bono kudo tonjagai bono tini hearing engkha buskang bahantai bo hearing naikho omai khaino Saikat Talapatra busuk jrati sasti mananang busuk jrati bo je samung hambya khai tongmano norok busuk jrati bono sajak mani sajak noro comment khai sahandi takoktai bukuksong phiaba kaisa tipra sarokni kaisa movement hnemano soban hnemano kebangkokno nukjak mani hingkai tipra mothani bukhakono je movement khailaimani bini phutla rok soklaimani Saikat Talapatra tipra sarokno Chinese roknei tipra sarokni je bri rokno bengaimani sela rokno bengaimani bolongni kunu sia mukhra hai omai rok kebangma bini kebangma khlaine tipra sarokno bengaimani phiaba o Tripura o sabuni jarati botini kathang tong sabuni jarati botini Tripura ma tong oboboni wansok mongkrei omahai borok rok kaisa social digital ni kaisa crime hnemano digital media ni kaisa belaino gunda mafia omahai ugrubadi omahai jagao bono sogui ka hnei wansok laino police rok bahaino naitogui bono romkha yang BJP hapangni phajing ti bahaino challenging khaino bono naitogui karikha khapangni takoktai bukuksong bono tini kudo kasari je kudo dalangmani tei bo je romjakpuni mangpili norok bo kisa khanai naidi tei lawyer rok tamo shakha norok bo kisa khanai naidi हम लोग अलग वाला है पीछे वाला है भैया थोड़ा गैप दीजिए बस 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 हाँ बस जोश
ये सब दूर रहे ना टोटा दूर रहे भाई 2 সেকেন্ড দাঁড়া 2 সেকেন্ড পরে করতে আমার রেডি আছে আরে দাঁড়া 2 সেকেন্ড দাঁড়া 2 সেকেন্ড দাঁড়া রাখ ফোনটা রাখ ফোন ভিডিও রাইট লাগা দেখো সেন্টার দিছে না কোন কইরা কইয়া দেন আগরতলা সিজিএম কোর্ট থেকে সহ ভাই সাইকেল না ডিপি কিচ্ছু বিকাশ দাদা একটু সাইড দাও না তো বেটা একটু গ্যাপ দেন আমরা তো দেই না আমরা তো ভিডিও লাগবে একটু গ্যাপ দেন নালে আমরা দৌড়ান লাগবে পেছনে গ্যাপ দিতে কোন তাহলে আমরা একটু গ্যাপ দিয়ে দেন একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়া দাঁড়া চলো রেডি দিদি একটু গ্যাপ দেন দিদি একটু সাইড দিন বাচ্চা দাদা ভিডিওর সাইডে দিন এরপর লাগাইলাম গেট লাগাইলাম মিডিয়ার সাইডে আরে দাদা আরে আরে আমরা PRCSP 285-21 একটা মামলা মাননীয় আদালত কোর্ট নাম্বার 4 এ চলছিল। সৈকত তলাপাত্রকে আজকে এই কেসের একটা নন বেলেবল ওয়ারেন্টে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের সোদপুর এলাকা থেকে। অ্যাকচুয়ালি ওই কেসে আমাদের মাননীয় দায়রা জজ ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের কোর্ট থাকলে উনি বেল পেয়েছিলেন। বেল পেয়ে এরপরে আমাদের আর কোর্টে কোনো ধরনের কোপারেশন বা কোনো আইউর সঙ্গে কোনো কোপারেশন করেননি। কোপারেশন না করে আমাদের রাজ্য থেকে পালিয়ে অন্য রাজ্যে গা ঢাকা দিয়ে অনেক দিন থেকে ওনাকে কোনো কেজে আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আজকে আমাদের 25/4/2022 এই ওয়ারেন্টে নন বেলেবল ওয়ারেন্ট ইস্যু হওয়ার পরে 6/10/2023 ওনাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অ্যারেস্ট করে আজকে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমাদের মাননীয় সিজিএম কোর্টে হিয়ারিং হয়েছে। ওনাকে কাস্টডি ট্রায়ালের জন্য আমরা আবেদন করেছি। মাননীয় আদালত এখন আমাদের অর্ডার বের হয়নি, কিছুক্ষণ পর হয়তো অর্ডার জানা যাবে। কি কি ধারা ওই কেসটা ছিল 307 আমাদের 506 আন্ডার সেকশন 307 506 421 441 506 and 307। আজকে কয়টা মামলা এতে করা হয়েছে? সিজিএম কোর্টে এখন 2টা মামলা হিয়ারিং হয়েছে, এরপর সেশন কোর্টে আরেকটা মামলা হিয়ারিং হবে। আর ওর পক্ষে কেউ আইনজীবী ছিল? ওর পক্ষে লিগ্যাল এইড স্টেট লিগ্যাল এইড কাউন্সিল থেকে দেওয়া হয়েছে, পুরো ডিফেন্স কাউন্সিল ছিল না। লিগ্যাল এইড ডিফেন্স কাউন্সিল আমি PRCSP 285-21 এর পক্ষে ছিলাম। আমি ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস এপিপি, আর এপিপি ইনচার্জ ছিলেন আরেকটা কে ছিল ওটা বলছেন উনি। হ্যাঁ বলুন। না ওয়েস্ট আগরতলা PS 115 এই কেসটাতে স্টেটের পক্ষে রিপ্রেজেন্ট করেছেন এপিপিও অনিমেষ ভৌমিক। কেসটাতে এই কেসটা ছিল হলো 124A 504 505 500 and 120B of IPC।
এই কেসটাতে 21% সেশন কোর্ট থেকে একটা ফ্রি অ্যারেস্ট বেল নিয়েছিলেন 8/11/2021 এবং মাননীয় সেশন কোর্ট সেখানে কন্ডিশন দিয়েছিলেন টু এক্সটেন্ড অল কোঅপারেশন উইথ দ্য ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি but subsequently accused person did not cooperate with the investigation agency. Therefore, subsequently IO has prayed before the session court for cancellation of bail, and after hearing that petition was allowed and his pre-arrest bail was cancelled. So today the accused person was produced in connection with case number 285 of 2021 and produced before Your Honor. And today in reference to West Agartala PS case number 115 of the 2021, I has prayed before the CJM to allow free arrest, showing arrest, and to allow the IO to interrogate the accused into the judicial. Habangni takoktai bukhukjong gonda tuisao tini tipra mothani bukhaktui kaisa joining program panda khlaijaka a jagao kwbangkokno gonda tuisani bro resettlement haikaba Mizoramo tongnai rok Mizoramo thangi Tripura je bro resettlement khai jeri phaijaknai brokno tuina kwbangkokno tipra motha hablaika ongya hampano 363 family 1200 सारा 1200 अमहाय बुटार तिप्रा मथाव हाबलाइखा आबन यागलो ब्रकनि दुखु बिरमानि कग्रक बाहायनो सायखनारिखा 2 इयार ब्रकनो जे पैकेज रिमानि अ पैकेज पाइखांखाय जों बाहायखा जानाय बाहायखा नंनाय जों हुक हायजांनाय बो जागा करै खिदाय खुरजागनाय बो जागा करै कायसा मानै फल फकरा कायसाना बो जागा करै फेबा अ पैकेज पाइ थांमनि यागलो जों बेलायनो प्रब्लेम कलायनाय अबनो सकां बायरावनो वान सगै अमहायखायनो तिनि तिप्रा मथानि थाङै आ जागा मानजाखा तिप्रा मथा लिडार अपोजिशन एलओपि अनिमेश देबबर्मा आबनो कारै बाहायनो बिश्वजित कलय आबनो कारै बाहायनो सञ्जय मानिक त्रिपुरा न खबै एमएलए स्वप्ना देबबर्मा संनो खबै गोबांखौ एमएलए न जागा थाङै मानजाखा तै तिप्रा मथानि लिडार अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा बेलायनो खाफुर जाका अमहाय तिप्रा सा हेकबा तिप्रा मथानि लगे अमहायके गोबां बुटार गोबां फेमिलि तिप्रा मथाव हापायमा बाय थिनाङो बिधान सभाव जेफ्रो अधिवेशन चलुवो ब्रकनि बागै बुसगाङो साफिसियन ब्रकनि अ रां बाय ओंया थिनांगो ब्रकनो फ्यूचार तङै थांनानै थाङै जाय थांनानै अ ब्रकनो दुइ साजाकनाय कक तिसानाय खरां तिसानाय हनै अमहायकानो लुकुरकनो सायखानारका एलओपि अनिमेश देबबर्मा बिनि खबर नरति आरो जोरे आवाज long live Tini o chin kanan tawo Tripura mo thani ongye chungme malik mo chini isor ke ha chungno te mo kaham bai khiye bosa ha Mizoram jinga chung phai mo te bosi kholpe tham te bo sarkar tong chin ba o maha unoti pre khiye chung bosa ha du focus to sasti kolong ki klai tong no to bose chungno jo Mizoram thang di ha o chin bosa sasti cost bai khe chung ro phai khiye chung tre ha Mizoram mo pherawi tham juya chung ron ro se chung tong mai mane toi the ok mau khe jang jaga mai yang si chung ku khe cha di se bai ma thong chim chu akhin mano November 4 tarik yo de ang pregnancy ko thamya kintu ang thane tham chu
akung ye chung mai ma chi ang ye rod lo ke po ke ha ni pho chung le help maya ke han pho chung le ma ta maya mane chini bubagra chin ba ye isor de ke chung ma tungo bong thang ye ai pocket ni rang bai pho rang no ha bai ro tu na hi mo bai si chung ro ma tumi tini sal chuk pher ye bung no isor bai ba ma tung be thai khak chang ma tungo chung le moha pho ro tripura ni phong ya mizoram phong ya ke chung le noi ke am se mane bot le chung mizoram se ri ma tu moha pho chin document kroi ro chung thai no jaga no thai sa su ke bo chung no 40 foot bai 30 foot ke bo su jara pho chung bom thai me ha akhe STPRTC ration card ai butar ai ka chung India ni nagori imodi bu mari phai jaha amo e chung jot to no chang ai pho chin bu bagra no belai khang khak sang ko pe thak khak sang o ni mane ta pho chung no le ro school ri hane government school ha o joto parents rong no chung nai di chung le monthly fee mario bok ki chung dui bo sole ka ne ha karen maya ka hamake je mai ni sinok bai no khoi le ma tu ngo ta khura ke tui pho chung no jan jan no ri ya kho ar khung to ma e lama pho nau no khna joto nau sar chung men chung no pho no khna ar khung to ma e chung no je khe ri phai ni tho la ne chung no BJP o thang ya khe mong ha chi chung no mai panda thu panda re ga mak mi pho ria ya o bo bak boi de kau phi de jole je thing thang pho no chin mai ma le me ne e je party o chung thang pho chin mai me no mai ri nung tho en khe ma ser chai si ba ma pho chung no mai rom tal boi mai de no ri ni ong tho 3-4 mas ya khe chung no ma ser chai si ba ma mas ke hani da ri ya ta khuro ar pho se chung no le tal tham ta bring cherian si tal ba ka thamo ta han cheria o ama no mai rong no le tal boi ri dui no rang pho no mai rong bai ba mai rong bai ba no rang pho ri ni ong tho joto no ang khak chang ha bo sai sai ke ai binu no kau thia sunai tini bo joini program mo Tem party no ya kare tini bo ti promote tha party chile moha party pho chulek baya ku chung khak chang ye chung no nang thunai no se jeni se ching kha phang klai khau ye bo lai thane MLA but no ne boro pho chung le thik kheno khatal tham prathana ma khe obin ba thik khe prathana ma ko bu bagra bai ma hama lain chu bung chung no nang thu mang ba ye be thake khak chang o bung se chung no khak bin bung ya chak mo bai cha ya krung ha party pho chung join khe ya tau no chin Okay. Anan kita parawo atsubjak besalaijak. खूब काम program का 363 families ini joint laika ki pramo thau chini takuk song oro besalaijak gaiche camp leader rok tongo charai rok buri rok bukuk song besek kaham klai tini oro program ke I'm really proud of them. Mizoram ni borono bui phayo no kintu they were from Tripura ni huk tangi chate Mizoram sogika tawaisa hau kipili paika abong borong ni kabangma samtai manthai tongo huk tangsanani jaga rogoro kurei jeng tipramothani tini team of MLAs joro phaijak 8 MLAs tini upasthit tongoro chini MLAs jok jeng borong kok khnaka borong ni 2 bochor financial grant central government যে support ri thangmani bobai sufficient dia borogni 2 বছর পরে mai chajagnani kono ব্যবস্থা করে bini bagi jeng team of MLAs in the coming assembly session bru resettlement no tui jeng kok tisanai central government state government by jeng kok salainai ebong 1250 je voter phainai takukte bukuk chongno jeng tipramo thaningai bobagra ningai jeng borono lamjak chogo jotono berai belai jangro ke ha khapangni takok tai bukuk song jorani news tin bage usung ustung hain norok bai buskang salo malai ne jotono na hambai